video games. My video games ddim yn neud synwyr. I don't know. Well, byth yn na, neud dim synwyr. according i Sonic, which is apparently a fastest hedgehog in the world. Yeah, mae Mario yn fast na fe. Na, it was him. Come on. Oh, Cascade Kingdom. Yeah, I'm gonna There we go. dinosaur. Dinosaur. Enter Mario. Hwnna'n like the best animation ever. It's just a mustache there. My mustache bear popeth. Oh, beth was every kingdom ni'n cael go? Our first power moon. Jack Pytro. Okay. Just smell like it. Beth was ni'n cael like go every like island? Okay. Okay. Yeah, accidentally made the cael go Yee. ever. Yeah. Oh wow, hold on. Oh. Yay. Waterfall Basin. 50 hon, dim yn ei neidio fe. Blue River. Got a cappy. Oh, cool. See? Dwi ddim wedi gael used to Gumba, controls. Gumba, 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 Gumba. Carrot Yorty. A little fingy Oh, things. dim yn ei marw yn My little barod. fingy things. My little fingy things. Oh, wow. Jack, just gwasgu X neu Y. X and Y? Yeah. Oh! Mae'n tablu i ti. Hwn yn fi trio shake o fe. Shake, shake, shake. O, Stiala. pan ni ddim jyst i mynd fel yna? Na, carrot Yorty, mae Goomba ar y wall. Goomba? Goomba. O na? Yeah, edrych, Goomba. Na, rwy'n edrych fan hyn. Goomba. Oh, ie. A Gwyr mae'n fe gyda cap, gwyr fe gyda cap. Gwyr fe gyda cap? Yeah, gyda capi. Na, mae dim yn digwydd. Darllen y sain efallai. Dwi'n gwybod beth ti'n rhaid yn gwneud, ond ti jyst yn like... Travel trip. Yy, Homing. Wait. Na, Ie, mynd nôl, na, mynd nôl, go mynd nôl. nôl, mynd nôl. Gweld? Edrych. Man, awesome. So, like, pryd efo 14 photography, ie? Mae'n mynd. Come on. Tablu fe, what is tablu fe? Yay! Beth os dwi'n gwneud gyda double stick? Like, fel... Wait, na, Jack. Jack, dal Y, so mae'n hold o mas. A wedyn, homo. Na, mae ddim yn gweithio. Helo! Train jump! Symud! Bwrfeg gyda cap. Helo! Woohoo! O, na ti ddim. O, yay. Yeah, so ar ôl y kingdom yma... Hwna'n actually quite hard controls. Na mae e ddim, really. Yeah, ar ôl ni gorffen y kingdom Imagine yma... ti just yn throw a cap i a mae'n hit o fyna. Yna'n amazing. Ti'n cael y fat, funny, gold Lady. chain shop lady. Yeah. Ooh, Power Moon. Yay! Let's mynd. Ugh, mae clisio fi'n really bwyth. Wa! 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 Mae Mario yn socian. Socian. Hey, dwi'n cover mewn socks. Yeah, a os chi... Wel, mae ganddyn ni bach o announcement am y channel, actually. Yeah, ti gallu gwneud o'r accident. Basically... Ti really ddim yn gwybod. Basically, Dim really. ni'n mynd i dechrau rhywbeth newydd ar y channel. O'r enw Team Mario versus Team Sonic. O, hwnna. A fi a Jack, ni yn Team Mario. Team Mario. A wrth gwrs ni'n y gorau, achos Mario. A wedyn mae Evan a Alex, efallai, os chi'n long-time fans, chi wedi clywed am Evan a Alex? Wait, mae rhywbeth mewn fyna. Ydy? Ti'n gwybod mae'n crumblo? Dwi'n trio gwneud skills. Ond ti ddim yn cael y skills. Ydy o. Ond os chi'n fans o'r channel, O, bydd chi'n gwybod bod Evan a Alex Yn Sonic. yn actually massive fans o Sonic. So Ydy'n mae like easy nhw way ddau- i ger lan fan hyn neu rhywbeth, acos... Dwi'n credu. Na, just mynd rownd fan'na a gweld os ti'n gallu ffeindio unrhyw beth.
Ond mae O. Evan a Alex, mae nhw'n tîm Mario. Yeah, Na, mae nhw'n tîm Sonic, actually. Pan mae Mario a Sonic at the Olympics yn dod mas, Mae Barden. na'r un nesaf. Oh. Pan mae'r... Jack, just paid trio mynd lan fan'na, just mynd rhywle arall. Ni angen explorio. Gweld fan'na? Yeah, ydw i'n trio Explorer. Ac os ti'n ger y lan fyna, hwnna'n Explorer. Ydy e? Coins! Na, mynd rhywle arall. Coins! Shake a joke on, a mi ti'n mynd yn faster. Flip forward. Gweld! Purple coins! Ie, dwi wedi gweld nhw. Purple coins. Aros. Purple Dwi coins. wedi gweld rhywbeth. Purple coins. Dwi wedi Purple gweld coins. rhywbeth. Purple coins. Edrych fyna. Tu ôl i ni. Purple coins. At least pobl o fi yn gwneud nhw nawr. Purple coins! Purple coins. Yeah, whatever. Na, mynd nôl i ble oedd ti. Be, drop it in. Na! Well, what-a-ba-do? Diolch, Tristan. Yes. Purple coins yn lan fyna, dwi ddim yn siŵr sut i cael nhw. So unfair. Falle... So unfair nhw'n tod to fi. Jack, ti eisiau fi cael go? Na. Edrych. Na. Na, ti wedi gwneud ei fi. Ti gallu dyn o gyfer yna. Right, so Ti lan gallu fan'na, byw. mae coins. Ti gallu byw gyda pein sydd yn angen angos. Sut ti'n gwneud y double jump ar y ffyn ti'n dweud? Wait, dal capi mas a wedyn neud o'r drop arno fe. So Oh, dal yeah. capi mas gyda Y. Ti angen dal gyda Y. Dwi'n... Right, apparently dwi'n y pro on. Na, ti angen dal Y a wedyn neud o'r arno. Paid shake o. Ah, dwi'n gwneud e ymwy fi. Yn y gwyneb Hashtag skills. Mynd i'r chwith cyn i ti neud hwnna. Ti di gweld amazing parkour fi. Yeah. Oedd e jyst yn hoffi gwneud o'n. Bwrw, big change jump. Bwrw the cap. Yay! Oh. Ah, didn't have hon. Oh wow, ti'n bad. Paid cael dy bwrw. Paid. Oh, ble di y T-Rex o? Ni angen mynd i'r... Na, ni angen neud full play a walkthrough. Jack, ni angen cael popeth. Ble di y... Popeth. Wel, di ddim yn gallu... Power moon. Wel, os ti eisiau gwneud popeth, fine Have then. you got moon? Jack, mynd nôl. Mynd nôl i ble oedd ti. Mae Na. moon. Beth si... Oh. Cap thing. Hello. Oh, ti'n bod yn risky biscuit fyna i ti. Risky Bixit. Risky Bixit. Biscuit. Neu ti'n gallu neud hwnna? Yeah, exactly. Smart bachgen wyt ti. Yeah, yna pam dim mewn set. Ond yn sut ti'n avoid y popeth, by the way. A ger But os ti'n mynd nôl, mae moon, actually. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl. Ti'n meddwl ti'n gwybod. Yeah, Wait, beth sy'n lan fan'na te? Dwi ddim yn siŵr, Nid ond dwi'n mynd i find y mas. Bwrw the capi efallai? No, Ie, dim na ddim yn gwneud unrhyw beth. byd. Wel, Le ti'n siarad os ti'n am mynd ar fan hyn, mae coins ar Ie, fan'na. dwi'n mynd i cael nhw. A os ti'n edrych y ffordd yna, rawn fan'na mae moon. Ond ti angen dynnu'r change jump. Jack, ti'n gallu dynnu'r T-Rex amdano fe. O ie. Neu ti'n gallu neud hwnna? Diolch. Yo! Dwi'n offi gwneud y flips sideways. Yeah! Storm through the rocks. O, hwn yn cool. Ti'n angen mewn, Ie. hwn yn cool. Yi. Dwi'n cael un mas o pedwar. Dwi'n offi y Ie. flips fi. Hwa! So, os dwi'n aim o forward, dwi'n gallu mynd hwa! O, no, dwi'n... O, ti nawr? Jack, ti'n just really realise o? Ti'n gallu break o trwy hwnna gyda'r change jump. Os ti'n gweld y thing o dan, O, ie. os ti'n mynd i'r change jump, capture o fe, a wedyn bwrw hwnna. Neu, dwi'n just gallu use y T-Rex. Na. Just defnyddio'r change jump am munud. No, dwi'n not... O. Edge gael majestic beast. Ydy unrhyw beth show fan hyn? Bwrw fe gyda'r cap. Obviously.
Wait, hon yn the greatest part of the whole game, Akos. Shake a Joy-Con and breathe up God. Yes! Stomp or try everything. Hon yn the whole point. Jack, smash or try pop it. Chain chomps. Yeah, exactly. Oh, ti'n got the headbutt yna. Yeah, boy. Beth ydi hon? Trampoline. Oh. Headbutt. Fi'n arno fe eto. Headbutt. Just hanging. No, Jack, mae'n yn full walkthrough. Yeah, mae Come yn. on. Headbutt y beth. Na, mynd nôl am fyna a neidio ar y O step. na, aros. Cofio lawr fan hyn. Oedd yn area ni ddim yn gallu mynd trwy, a oedd ti'n dweud mae'n rhywbeth tu ôl i fe. Yeah. Wait, ni ddim cael amser mwy fel y T-Rex. Gasp, it's too big. Big gasp yna. Gasp. Gasp! O na, y chain chomps yn nôl. Yeah, just mynd heibio fe. Os ni'n miss o little things, please paid bod yn mad ar fi. Ti'n gwybod fi kick o rock yna? Ydy hyn yn rhywbeth lawr fan hyn? Whee! Yes! Good boy, Jack. Why is it an empty frame you? I wonder. Okay. Close-ups. Unrhyw beth arall? Yeah, so ni angen gorffen y O. kingdom yma'n gyflym, achos ni ddim yn cael gymaint o amser. Dwi wedi cwmpo. So Jack, os ti'n mynd lan, os ni'n gorffen y kingdom yma, Yeah, just ni'n gyflym. gallu end o'r episode fan hyn. Hey, ti'n mynd i'n dweud o'n full playthrough. Just dweud. Yeah, ond time constraints. YouTube time constraints, Jack. Oh well, ti'n mynd sydd wedi cael fel 10 munud gwneud y first island. I bod yn teg. Wyt ti angen contradict o popeth dwi'n dweud, Jack? Jack, Yes. wyt ti Hwnna- angen hwnna'n contradict enw o fi. popeth? Yeah. Wait, edrych ar y sign. Be sydd ar y sign? Dwi'n yn siŵr, ond... Bydd ti'n probably cael coins am hyn. O, oce, hwn yn annoying. Mae'n O, be- time limited. Beth ydy'r un... Pryd ti'n gallu mynd mewn circle? Yay! Coins! Extra coins. Ie, dwi ddim mynd i dawch i'r yna. Na! Yn boring. Pro skills. Yeah, Oh, wow. definitely. Oh, da. Mae'n edrych fel little versions o'r Ooh. Gumbas. Broodals. Noodles. Wait, mae purple coins lan fe, by Yeah, the dwi'n way. gwybod, dwi'n just yn busy take on mass rain right now. Ti'n bod yn A boss. mae'n probably rhywbeth draw na. Eh. Oh, hwnna'n galed. Dwi'n eisiau gwybod beth sy'n ôl na. Ne. Change job. Aros. Job! Oh, na. Change job! Dwi'n gwybod like a white circles. Wait, whoa. Minnow. Dwi wedi gweld e. Mae ti ddim yn gweithio. Ok, diolch. Oedd fe'n, old Mario oedd fe. Oh wow, ti wedi gweld y flip o'na? Yes, parkour. Hardcore parkour. Oh. Slowly but surely. Slowly but surely. Come on. Hey, beth sydd wedi digwydd fi? Yeah, time constraints am hwn. Yeah. Oh well, just gad fe. Yeah, mae ddim yn un coin. Mae ddim yn important. Mae'n thin blade ti'n gallu... Mae'n mynd i'r wal. skip o fe. Mae'n thin blade ti'n gallu mynd i'r wal. Gantaf. A wedyn ti Gantaf angen mynd yna. Oh yeah. Boom. Nice. Boom. Mae'n really ots. Oh, yeah, mae'n hot, ac mae'n whole new world. A whole new world. Okay, yeah, ti ddim yn angen mynd o... Mae'n gumba. 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 Wait, Ti eisiau ydych chi'n dweud e Goomba neu Gumba? Goomba, dwi'n meddwl. Oh, right, we've got an rather blocky.
Ha ha. Grab your coins. Oh, no, I'll still gallu get along for that. Come on. Sorry, ti eisiau trwy gwneud e? Yeah, actually. Hello. Goomba. Hello, Gumbo. Oh, ti'n gwybod, like, os ti'n capu, ti'n gallu helpu fe fflio yn y darn on, so bydd hwnna'n really helpful right now. Wait, ti'n actually fel neud, fel, na, ti'n neud your mas? Ti eisiau gwneud y boss on? Oh yeah, go on then. Bydd i yn os ti'n gadael fi. Ti'n gwybod yna? Pro skills. Hearts! Ni'n cael hearts for days. Oh, Hearts for days, ti'n gallu diolch bod mawr, yn Jack. pro. Okay, hwnna'n fi. Dwi'n ffyr o fe buzzle mewn y pocket fi, dwi'n meddwl fy mam fi. Go on, Tristan. Yes. Ti cael e, ffigurd nhw. Ar. Power moons. Ti wedi clywed y... Wyt ti wedi clywed? Clywed y laugh i. Go, 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 go. Go, go. Go, go. Come on, ti angen break a hat ti off. Oh, wow, Tristan. Os ti'n marw nawr, wel, wedyn mae'n tro fi. Tristan. Ond fi ddim yn mynd i ddod, dwi. Fach ei ti yn. Whatcha? Splendid. Hashtag splendid. Ti'n like a spot Yeah, ar diwedd y video, roi hashtag Team Mario lawr yn y comments os chi eisiau Team Mario i ennill. Oh, Tristan, A wrth gwrs chi eisiau Team Mario i ennill. Yeah, of course. Chos, Yeah. I mean the best, obviously. Oh, I saw a mustache there. Absolutely gorgeous. Boom! Right, so ar ôl i ni gorffen hwn, Fi'n ni angen ni'n mynd i gorffen yr episode. y fideo. Episode, video, same thing. Ydyn nhw really the same thing though? Yeah, of course ma' nhw. Acos ti'n cael episode mewn... Oh, well, yeah, hwn series ydy, yeah. Oh, he mouse it there. Hiya! Goodbye. Go. Yes, Jack. Diolch am hwnna. Bye bye. Ti'n mynd i pig fel yna neu beth? Na. Just yn gadael. Ti'n gallu? Wait, na, look. Aww. You should gadael. Oh, yn fi chi flip o mewn i e. Yn fi chi trio flip o fe. Flip o mewn i e. You're an amazing. Just like... Smell. Dyna fi take o... Pow! Y free moves sy'n mynd i gyrru fi stranded off the island. Neu ydw fi'n mynd i... Stranded off our island. English. Logic! Monkey Mountain Top the Falls. Woo! Right, so... Pan ni'n cyrraedd y Kingdom nesaf, ni'n mynd i gorffen yr episode yma. So, os chi wedi joio, gadael like down below. Comment ar y fideo. Comento os chi'n hoffi, a subscribe os chi eisiau gweld mwy. Diolch. Just as ni'n gorffen yr episode. No, just gadael e. Moons! Na'n cyrraedd Kingdom nesaf, neu di ddim actually wedi fulfill o goal ni am yr episode, yn ni, Jack. Well... Dun dun dun! Harry Potter. Os chi'n gwybod... Expelliarmus. 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 Os chi'n gwybod y iridocyclitis meme. Dank memes. Dank memes. Yeah, the memes are dead. Right, so, Dyma ni. Ni bron yn y Kingdom nesaf, so ni just angen aros i cyrraedd. A wedyn bydd ni'n gorffen y fideo fan'na. just got from everything in the ship. Nah. Yeah. No. So, ydy y peth yn rhaid i cyrraedd fyna, like, sit? Just like, mae just...
Logic. Magic. It's an idiot dinosaur and he's cusky him so long. 50 mil. Magic, Jack. Magic. Well, Mario. What are video games? My video games eliminate somewhere. I don't know. Well, Bit nah, amazing, they're right? according to Sonic, which is apparently a fastest hedgehog in the world. Yeah, my Mario and Fast Nova. Nah, it was him. Come on. Nah, on. Just Marvel on it. Name Team Mario, come on. Do we really need Team Mario? On the Mario, Sonic and faster. Mario boy. Nah, on. Just Marvel and Pong. So, or Sonic are the fastest hedgehog in the world. Who you fastest anything in the world? Mario. It's me. Mario. Bit from Luigi then. Luigi Yeah, Luigi me, Minute. Luigi. Nah, Luigi Minute came on. I'm Balloon, proud there. Balloon World. Oh yeah. Balloon World. Right. How probably Controls. subscribe or keep it Crouch, on everybody. run, snapshot, Okay. amiibo, Vilma. Okay. Over. Okay, bye bye.